Oh yes, twongeye kubashimira mwese tubana umunsi ku wundi, by'umwihariko wowe ufunguye iyi video aho uri hose tuguteye iyambu cyane tugusuza muri rusange. Kora subscribe nimba utarayikora, nawe wayikoze turagushimiye cyane. Reka tudatinze dukomereze mu mukino w'intoki wa basketball hano mu Rwanda warojwe. Iyo ni shampiyona ya basket yasojwe kuri uyu wa gatandatu hano mu Rwanda, nyuma yaho yasubukuwe kubera icyo cya coronavirus, aho yari yarasubitswe nyuma y'amezi agera kuri 7 nta mikino iba hano mu Rwanda. Basket niyo yabibumburiye iyindi yose, ubu ngubu nayo ikaba yageze ku musozo muri rusange. Ikipe ya Patriot n'ikipe ya The Hopes Rwanda mu bagore nibuzo zegukanye ibikombe muri Kigali Arena, aho iyo mikino yose yaberaga muri rusange. Duhereye ku ruhande rw'abari n'abategarugori cyangwa mu bagore, ikipe ya The Hopes Rwanda nk'uko nari maze kubigarukaho yatwaye igikombe nyuma yo gutsinda ikipe ya IPRC Huye. IPRC Huye ikomeje kugenda itsindirwa ku mikino ya nyuma, dore yuko n'umwaka ushize yari yatsinzwe na APR Basketball Club ubwo mu bagore. Birumvikana uyu munsi ikipe ya The Hopes Rwanda yatsinze amanota 68 ku manota 63 ya IPRC Huye. Umukobwa witwa Rosine Mico Myiza niwe watsinze amanota menshi ku ruhande rwa The Hopes, aho yatsinze amanota 20, akora rebound 6 ndetse na assist zigera kuri 4 muri rusange. The Hopes Rwanda y'umutoza Mutokamba imanika igikombe imbere ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nanone wari witabiriye ku nshuro ye ya kabiri ku munsi w'ikurikiranya, dore ko ejo twanabagejeho ko yitabiriye imikino ya kimwe cya kabiri muri basketball ku isabukuru y'amavuko. Kuri ubu ngubu yaje no kureba imikino ya nyuma yaberaga muri Kigali Arena, aho abo bakobwa ba The Hopes batwaye igikombe arimo kubareba muri rusange. Haje gukurikiraho umukino rurangiranwa, uwo nta wundi ni umukino uhuza ikipe ya REG ndetse n'ikipe ya Patriot. Ubigereranyije no mu mupira w'amaguru wawita umukino uhuza APR na Rayon. The REG Basketball Club ndetse n'ikipe ya Patriot ni umukino abakunzi ba basket hano mu Rwanda benshi cyane baba bategereje muri rusange. Gusa ikipe ya Patriot imaze kwerekana yuko iri hejuru ya REG. Kuri uyu munsi rero Patriot yaje kubasubira, aho yaje gutsinda amanota 76 ku manota 61 ya REG, biza kurangira Patriot yegukanye igikombe cya shampiyona ya basketball iterwa inkunga na bank ya Beka Kigali. Birumvikana muri rusange nyuma y'uko rero Patriot itsinze ikipe ya REG, nta wundi mukino uzaba nk'uko byari mu mafinali yashize byagendaga. Dore ubu ngubu nk'uko twari twatangiye tubabwira ko icyorezo cya coronavirus, ni imikino bafashe bakina amakipe hamwe muri camp, ubundi yose bakinira no ku kibuga kimwe cya Kigali Arena. Imikino ikaba yarangiye yose muri rusange. Patriot ikaba yanditse amateka yo gutwara rero shampiyona y'u Rwanda inshuro 3 zikurikiranya, dore yuko bari bo bayitwaye mu mwaka wa 2018, 2019 baza kwisubira, none na 2020 bakaba bongeye kuyitwara mu myaka 4 iheruka. Ubaze mu myaka kuva 2016 ikipe ya Patriot ifitemo ibikombe 4 bya shampiyona, ukuyemo 2017 ikigeze gitwara muri rusange. Navuga yuko rero Patriot ariyo imaze kuba ubukombe mu mikino ya basketball imikino ya basketball inaha hano mu Rwanda muri rusange. Patriot nayo yaje gutwara icyo gikombe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arimo kureba iyo mikino muri rusange, dore yuko ari n'ibintu navuga ko byiza kuri uwo mukino wa basketball. Ni kubona umukuru w'igihugu arimo kugenda yitabiriye imikino ya basket. Navuga ko bakomezaho kudusha kuri buri muntu wese uri mu nzu ya basket, ko barimo kugaragaza itandukanye n'indi mikino, ukuntu barimo gutegura ibintu byabo, ibintu bisa neza, ibintu bifite gahunda. Navuga ko n'izindi federasiyo zakomeza kureberaho. Jewe yari Mugisha Emmy Calvin, hasta la vista. Dukomeze kugenda tubana umunsi ku wundi ku makuru menshi cyane tugenda tubagezaho. Subscribe ubundi tuzaze tubana umunsi ku wundi.